mangithi ngiyamvula la ngibona ukuthi like umgodinyana nje omncane nje la ku chest yakhe. So ngizama ukumvusa mangilo ngimbiza Mbongeni and then athi alahla ikhanda. Hayi ngivele abantu abagcwele lapho bavele bathi hayi sisi like ngathi yabona xola akasekho or something, and I was like hayi kanjani yabo ngimemeze futhi ngiguqe ngamadolo ngithandaze lapho ukuthi hayibo Mbongeni yabona ngimemeze hayi next ngiyambona nobhuti wami uziphethe ikhanda yabo sekugcwele nje sekuyi chaos sekungathi kune isini nje eserious yabona. So mangithi ngisabheka lapho nanginomama nayimoto imisa umama lapho umama uyafika ngitshela umama ngithi hayi mama ngiyabheda la yabona. So mama avela athi hayi okay ambheke makambheka naye ngathi beka understand because beka ngakhulumi and then athi hayi ahlale phansi lapho ngithi hayi abamama laba bakhona lapha emphakathini bathi hayi beka nitina beka isitina ngapha kuze umunye aze nendawo ngiyana sizama ukumvala lapho. So sengishocked ukuthi okay sho ukuthi ushonile kwenzakaleni Themba siyambona ubusy la lokuyahamba uyakhala naye yabona. Ngimbuze ngithi Themba kwenzakaleni hayi yena akazi kuvele abanye abafana bavele bachayisana and then lo munye wakhipha umeso wakwazi Mbongeni.